Zilo Mnyama nje lasemhlophe ngiyakhuleka kwena igama xela noPastor Winning sila Protea Clan Richard sikhona khona sivakashela kudokotela wamagama esintu umelaphi wendabuko umbishop umholi webandla ubaba umthetho kunjani siyaphila mkhuluni njani siyaphila kuyindawo zethu yaphila asilekelelani umbukeli njengamanje kunombukeli obheke lo mfanekiso oqoshiwe kunomunye osazowubheka lo mfanekiso oqoshiwe unenkinga eseneminyaka enayo usehambe ecishe inyanga useze ugive up usehambe usengabe la mina ngisambe zonke inyanga ezidumile noma ngisambe zonke inyanga uthiwa ziyasiza kusizakala yabona useze akasenalo ithemba lokuphila noma lokusizakala inkingena nayo ngifuna sibhekela ukuthi kuyenzeka yini abathakathi uma bekuloya bakuloye ukuthi ungabe bikho la ungalapheka khona mhlumbe wena uma bekuqala bekuvala noma bekuloya mkhulu kunjalo kunesimo sokuthi umuntu mangabafaka izinto zakhe komunye umuntu asithi nje umuntu uyafika kuwe azocela ukuthi kufanele ukuthi ayoyenza into engabusisekanga komunye umuntu yanizwa mkhulu uphinde futhi acela ukuthi ngicela ukuthi lo muntu lo angaphili uyangizwa mkhulu sikhuluma manje ngobumnyama la uyangizwa mkhulu manje abantu mangakufanele ukuthi ayothola ukuphila kulento ekuye it's not ukuthi lo muntu akazibona ukuthi unenkinga uyabona uyabona ukuthi wenza izinto kodwa zenzakali uyangizwa mkhulu kodwa makufanele ukuthi aye kumuntu okufanele ukuthi amsize udonsa inyawo emuva kusuke kungasukuye mkhulu bafasele ithonga lakhe lemnikeza amandla ukuthi liphaphame kulaliswa lona mkhulu isikhiya uyangizwa ushinjalo makufuna ngathi makuthiwa nje yazi bani uyasiza athi suka ngeke azangisize anithi kufanele akhiye lethonga ukuthi lo kufanele amnikeze usizo undermine kodwa lo okufanele ukuthi angamnika gijime ambona ungathi uyaphilisa kanti lo iba vice versa lento ayiqondane mkhulu okushithi futhi singasho ukuthi wena dokotela ezinye zezimpawu zalokuthi ngenzeka wavalwa ukuthi ungaphili wena ukuthi mhlawumbe ungaye umuntu ulanda umuthi uma usufikile la nje lo muthi ungawusebenzisi ngeke usebenzise noma uchithi ungambamba ngenkani umthathe lo muntu loyo umise kulo muntu loyo uyabona uyofuna ukuthi mawubuya nalo muntu lo umgadi ukuthi lezo zinto lezo ziyasebenza na ngoba ngeke zifike nokufika ekhaya uyoskipha ngefastero imoto yami yengizwa mkhulu lezi zinto lezi omunye athi umuthi umnukela kabi akathanda umuthi ngiyalase ngesizathu sokuthi kunalesikhiya lesikhiya ethongweni yengizwa babulala baze babulala amathongo mangaba amatho sebafuna ukudlala ngomphefumulo wakho yabona kunabantu inkolo abangayazi kunabantu inkolo futhi abayibuka ukuthi inkolo yona ayibasebenzile manga umuntu makenza ubumnyama enza ubumnyama nje kuphela aza enze nokuthi ubumnyama lobu bungaphumi kulobu muntu lo asukenza ububi kuye yangizwa mkhulu so kufuna ukuthi singathi nje abantu angeke mkhulu even uhlange ngeke uhlange uthi asambe nyokulaphisa lihambe nawe futhi ukuthi ulibambe ngenkani kuze liyofinyelela lapha elilashwa khona yangizwa asiphinde sithi wena dokotela uma siyibheka le okusho ukuthi kungenzeka wena njengomuntu osuke egula labantu sebekuloyile futhi bakumbathise izilwane noma imimoya ethile ezothi umoya enyangeni ihambe phambili ifike ivale iveze esinye isifo le nyanga ifike ibone enye into ingaboni le kuyona yona ekuhluphayo ibone enye into vele uhlupha idolo wena sekulashwa manje idolo sekulashwe lento lene kunjalo because yabona mangaba kukhona abantu abenza izinto zokuthi uma ungena lapha ivele ucimeke aze athi umuntu hey ungenile la kodwa ngiboni next thatha imali yakho uphilile wena uphilile wena ufuna asho umuntu agula la athi hayi wena uphilile hayi ukuthi ngoba lo muntu usuka angasebenzi ilento wena umbathiswe lezi ukuthi umbathiswe lemfihlakalo kunemfihlakalo manje kuwe uyangizwa mkhulu wena uma ufike bangaboni igula ukuthi uyagula ukuthi kubhlungu kuphi hayi khona manje wena unenkinga zakho wena awumdlala ngathi kanti kunemfihlakalo umbathiswe lokuthi lesifo lesi or lokho kuphethe kungabonakali uyangizwa mkhulu okusho ukuthi singasho ukuthi wena dokotela kwesikhathi ungathi uyafika kulomelaphi wendabuko afika athi hayi manje wena sibona isimo sethongo la kuwe nje ufuna lisolungiswe ekhaya ufika uyihlaba imbuzi uyilungise kanti awufanele ngabe ulungisa nembuzi kodwa lento yenza ukuthi nje kuphambana izinto zakhe afika lo hamba uhlaba imbuzi wena ufika uhlaba imbuzi engalungi
Yemkhulu. uye komunye athi hayi wena manje wena hamba uyongena isibongweni usenza isibongo esirong usilungisa indaba isibongo uye ethi komunye afika khomba okunye kuphambaniswa lezi zinto zakho nje ziyeleni naye Yemkhulu sebaphelile abantu ukuhlaba imbuzi. Baphelile abantu umuntu makacala ngene emntwini okulapha nje umtshela ngegazi nangembuzi. Hamba uyohlaba wenza umsebenzi. Hawu bakithi uyabona kancane hamba uhlaba wenza ukuthi inana. Kanti bakithi abantu ake sibukeni ukuthi noma sikhuluma nabantu thina abantu bendabuko sikhuluma ngendlela enjani. And silibuka ithonga ukuthi uma ngabe sidirector abantu ekuphileni sibayise ekuphileni ngendlela enjani. Ushuthi ngamanye amazwi lento sifika ekutheni lento ukuthi la kuphinde kube inselelo kuba laphi bendabuko ukuthi umuntu umefika ake bahlolisise ukuthi lento abayisho kuye ngabe iyiyo yini ngoba kungenzeka mhlawumbe bazokhuluma lento le kanti le kunyana yona kufanele bayikhuluma abayiboni so kufanele bayinikeze isikhathi ukuthi phinde babuyele futhi babuke ukuthi hayi man le message efika ethi lo muntu lona mhlawumbe akahlaba imbuzi iyiyo yini noma le message efika kithi ethi lo muntu lona akalolungisa isibongo ingiyo yini ngoba mhlawumbe ngenzeka ile mimoya efike iveze ukuthi hayi ngathi isibongo kanti asizi isibongo noma iveze ngathi hayi kufuneka imbuzi kanti akufuneka imbuzi kufuna lo muntu nje ayogezwa kususela le mimoya emembethe errong leyibhoka tethi sezona ezivala inhlanhla yakhe ngishayetsheni mkhulu yiyo injalo mkhulu abantu abenze ukuyiqiniso mkhulu uyabona sithi noma silapha yes kukhona isimo sokuthi kufanele kuhlatshwe uyangizwa mkhulu sikhona isimo sokuthi futhi kufanele kungahlatshwe so asibuki ukuthi lo muntu makangena lana isimo sakhe esukuthi ahlatshwe or isimo sakhe sokuthi alungiselwe imimoya ehlezi phezulu kwakhe ngizwa mkhulu uyabona angeke ukuthi ulungisa imimoya ukuhlaba igazi uyangizwa mkhulu ulungisa kanjani amathonga ngegazi ukhipha igazi mkhulu ngapho uthi uyalungisa uyabona igazi sazi ukuthi into efika empini yithe soyithola abantu bangena athi umuntu sengihamba izangoma zingaka ngihamba inyanga ngihamba abaprofeti ngihambe ini sengifile njalo every 6 months ngenza umsebenzi ekhaya achitha igazi ngafanele uchitha igazi kanti akufanelanga achitha igazi wondla le mimoya wondla le lo kufanele uphuma uya ede empilweni yakho uyabona injalo ufuna ukuthi ubuke nawe mkhulu lo sikhuluma indaba yokuthi kuyenzeka bakuvale ukuthi ungalapheki kunabantu njengamanje abathi sengihambe zonke inyanga angisizakali le nyanga ziyasebenza manje nedi inkinga uthola ukuvalwe wena ukuthi ungasizakali manje nale nyanga lezi ezisebenzayo azinanka amandla anele ukuthi zikwazi ukubona ukuthi kahle hle inkinga ekuphi uwe lo valiwe uwe yes not ukuthi kuvalwe bona zona zi right inkinga kuwe yabo mayifika futhi phambanizi makufika lapha enyangeni sinothu ukuthi inyanga ikutshela amanga or ukutshela into ayibonayo kanti inkinga ikuwe yanda wena usetshenzwa ukuthi moya umuntu ozokuphilisa abone izinto zi upside down yangizwa mkhulu injalo mkhulu so nawe ngeke uwazi phela ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho until you get things correctly futhi kushuthi ngamanye amazwi akufanele ukuthi uye kumuntu afika kutshela into leyo ugqume uyisebenze ihlolisise futhi uziyona neshow ukuthi masuyenza akube ukuthi vele into esebonakele ya confirm ukuthi ayiyo ngempela kunjalo ngene confirmation ungamani mabekutshela ngoba ilento ezokwenza ukuthi ugcine ukuthi hey mina sengihambe zonke inyanga kanti uwo ungaconfirm iya bese uyaconfirma bese ngikhani wenza siyabonga uNkulunkulu enibusise nabavaliwe uNkulunkulu alethe ukhiye oyokwathi uqaqe lezi gide ezafaswa akwazi ukuthi futhi athukulwe lezi bopho nezifungo neziqalekise esebeke phezulu empilo yakho uNkulunkulu ke ongahlulela ukuthi kwathi eletheke usizo uma ukholelwa kuyena siyabonga haleluya manje ke siphakamisa isandla abantu sibakhulekele baphile ngomusa nangoNkulunkulu uNkulunkulu uyabathanda ababiza igama lakhe uNkulunkulu uyabaza bakhe nawe intimi ndawonye noNkulunkulu uyokuba nomusa phezulu abe nomhawu bese ukulethela okuhle ngokumazi ukuthi ukhona umsebenzele ngoba uthi mina noma ngasiphi isikhathi angeze ukulala uma ngabe wena umazisi ukuthi yena uyaphila ubiza igama lakho noma kunzima kungakanani yini uyofika ngesibane esimhlophe kuwe akukhanyisele bese kukhanya empilweni yakho naphakade amen siyabonga
thokozana kunjalo imnandi Au, bakesi! Vai tu, sai,